Aktar minn 3 mitt professjonist se jattendu għall-Kungress Internazzjonali Dwar Il-Vizzji li se jsir f'Malta bejn l-4 u s-7 ta' Ottubru. Dan il-Kungress se jinkludi wkoll 160 professjonist lokali li jaħdmu f'dan il-qasam. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern flimkien mat-tmexxija tal-Kungress fejn ġie spjegat li ħafna mit-temi li se jkunu diskussi jitrattaw ir-rijabilitazzjoni u fatturi psikosoċjali li qed iwasslu għall-abbuż u kif dawn jistgħu jiġu evitati minn etajiet żgħar bħal prevenzjoni. Il-Professur Alex Baldacchinho li huwa wkoll il-President tal-Kungress innota li dawn il-laqgħat igawdu rispett internazzjonali fost tobba u professjonisti li jaħdmu mill-qrib ma' persuni bil-vizzji. Huwa faħar ukoll lil Malta għall-applikazzjoni serja tagħha li waslet biex tintgħażel bħala l-pajjiż li tospita dan il-Kungress. When it was presented 4 years ago, unanimously, the ISIN Board of Directors thought that this is the best bit. But there's another element. Malta is right in the middle of the Mediterranean. It has a geopolitical presence, and we were aware from the International Society of Addiction Medicine that we have not had any global conferences in this region, and also we wanted Malta to inspire other regions from North Africa, from Southern Europe, the Middle East, to consider seriously the evidence that there is in the field of addiction medicine. Il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna Michael Falzon tkellem dwar l-impenn tal-Gvern fil-qasam tal-vizzji. Semma fost oħrajn iċ-Ċentru Terapeutiku tal-Dwar li ġie inawgurat wara investiment ta' 4 miljun euro iżda mhux biss. Il-Gvern effettivament jagħmel tajjeb għal l-operat kollu f'dan il-qasam. Il-Gvern għandu ovvjament l-aġenzija tiegħu biex ngħidlek f'dan l-FSWS is-sebgħa. Imma mbagħad li l-Gvern għandu wkoll ftehimijiet ma' Caritas u anke ma' Oasi. Tista' tgħid li l-operat kollu tal-daw it-tliet biex ngħidulhom hekk għaqdiet huwa investiment tal-pajjiż għax nemmnu li kulħadd għandu jkollu għajnuna.